أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu mjihunda haruma siwa ya Komor. Wakomori mjihunda wonze mwe Komor. Rehma na amani na zimweneleni. Rahane janjia harumaze makuswada ya video ya hangu yinu. Do ujuzo wa Komori jimla. Haini bahandu wa kaudu wa jihunda rao. Haini mrulo na mru karibu naye harumenti ya Tanzania. Wakomori jimla mjihundrao harume dunia kamili. Haini mrulo na nduza hunu Tanzania au mwanzani wahe au mkaribu naye. Na mpare ya mjue hali haukaya ngabo batima harumenti ya Tanzania yinu harumu mji wa Dar es Salaam. Mbosemzi wonu haruma Facebook FM. Shatika hanza nrajise hauraji. Haini ulo na mru harumenti ya Tanzania. Manu Wakomori wenji harumenti ya Tanzania. Wakomori ngwa jauhunu nadi. Wakomori ngwa jauhunu hawandrongo zinji. Ngabo wala hauze fami, ngabo watola haze fami. Abonge ijo kanjema haini mru ulo na mru harumenti ya Tanzania. Ya mpare ya mjue hukakaja hundi harume ajali ya fanyisha harumenti ya Tanzania leo sabili za tasi. Almurdunia wakatirzamba obanu kabati bila ya wanru wa identifielo wakangabu wa Komori harumai ajaliyo. Shamimi nga mwoneso ukana ijoka njema haini mru ulo na mru hunu harumenti ya Tanzania ya pare ya jue haukaye yo ajali ya fanyishiha bandi yabo ya fanyishiha yabo yo batiman kuu ya kayatimiza haruma 10 etage ngabo wandu wakarma kana maluka bonti kana apartema abo na Wakomori wanji haba haruma systemu winji wa hau kwa tsoda haruma hoteli njaza mbabanu mratu joele wanai njamba kangabo Wakomori wahundi habo raha kabati hata sursu za kanti za ukana waka Wakomori au kabaja hundi ya Wakomori antuka ngabo wandu wa hapa ngabo wakoza hifadhi ye pompiye ngwa yabo juma uramase wandu na ujusampado werenga wandu kabati bila ya wandu wangabido hafa hau wandu wangabido wakoza. Abongeti kahanza ni profite ya okazio inu ni behe message inu parce que si wasanga rjunda harumenti ya Tanzania yoti de miraya rko frekante sha Mkomori ye mwinji harumenti ya Tanzania. Mkomori ye mwinji harumenti ya Tanzania surtout umraya uo ye batima hiyo ya homwa hiyo ya danguha umraya uo uhamba Kariako uo hamado mji wa Moroni kamili na hiyo de miraya ya hewa Wakomori wako frekante njamba wakamkomori harube batima hiyo ntina uhakika shati joomba ka haini mru ya kana mru yalona mru hae hunu Tanzania haini mru lona nduhuze hunu ulone nimeroba hata mimi vanu na kanti vanu nzambao si hunu wandu wenji we manami amuwashukurio waishie ajaliyo wanipara wafamii watu wafamii shawa karibu nami ili wantunde wajue kantu hundi haka ti hundi habo au ani watunde ti wambia ukana minja hundi habo na ana yoti do mahala mko yenshi yo shukuranku donc abonge haini kabati uhakika kabakam Komori au kabajakam Komori hamade namna za hamba Facebook FM shatkanza ni to uhakika banu kana ye miraya hiyo vanu henda mna wandu ware mwahundwani ajaliyo wao wandu ikao ngabo wabira munziani wakanza onde muhazini ngaba hauwa roha muhazini mana yo witori za tasi de batima yo ya homha yabo timpaka mru yake harume batima yo haka wajiri yabo chaijo kiri Mkomori ya birenziani yo dezelera wandu wa Komori yedo miraya wa Komori wako ufanya the commerce wako hulezi nru ani ngabo namna ya ukana wandu wakane uhakika ukaka bajabudu ha Mkomori yabo nguna nze kaka bajaka Mkomori yabo kamgwa benzi nguna jaili kakaba jabu ha Mkomori yabo shahaini ulo na mru na msisindionro na juze ya mpare ekaye telefoni yahe kejasone ya juze ukangabo mru fulani yani ya tahe mru ajina ili wandu watunde wajue ekaba jaka Mkomori yabo wakaya manara haka bati uhakika yo miraya Wakomori tidwa hunu hawoche ngabo makongole ngabo maruande ngabo maburunde shaizo nuomba ho Mwenyezi Mungu nizorjo womba soti pia ikeka bajaka Mkomori harumai batima hiyo maana hiyo batima yakaweshi wandu ngabo wakoza wenji wakozo wenji wakwaja harume batima
donc yodo wale message na kanzani iwonese banu amfikiri kwa wandu waelewa ye principe abonge ngamina mada mbili na kanzanzi tekeleze banu harma emission yangu ya leo akabala jana tifanya video shataba leo ngamjoka udin amjio harma politiki comme d'habitude wakomori mwanjia banu na nyimjoka hunda bahati mrisive osoni horendao na nyimjoka hunda bahati mrisive harma sheni ya habari za Komori to sana salamu na zimwendeleni nimnikeni zinto za Kiislamu nimwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori leo inu ngamjonrongo imbabi za usemba jini manangabo wandu wanzuari bae mato si wamba jini sikaujabanu leo nje niwonese yimri astahiki yake munyemba jini hazitendwa mikala wahamba shanga monzo nrongoze wananyile ezemba hazamazi yani wanu wazalwa jana watu ujue mipaka ya hemba jini watu ujua hena mnemba jini ya juha watu ujua hata wawazaya wazalwanda hubi wa wangu handa hubi ujawa za hemba jini waunda unu warongo zao mimi mbajini nana tena bonlo mbajini mimi uhatu dembeni nana bonlo mdembeni tizalwa buhari mwamje fami hangu mengoni mwezi fami rokote mbaba hangu rokote mdaza hangu wallahi njapuwa fami mbungufu wakati jabanu ngamambweza mbajini wakati timi ya mbajini zerongo pia titimi ya mdembeni yezitendwa pia abonge ngabo wandu wakomori wakuja heya harumaze nyidozi nuba wejawamba ukana belu hati ya pare belu hafanjau tikaujaban leo nje ni warongoze zemba haizo ni uzise tena masuala babanu ye pare yangu harangu moroni hata fubuni bwa Komori inu hamba route nationale inu hamba route nationale rangu moroni hata mpaka fumbuni yabo hiyo kaiti na namna ya tojo parotilwa na banu inu kaja kautilwa banu ye pare ya rangu fumbuni moroni hata fumbuni bwa Komori inu pare ya artilwa rangu 1972 yabo 1972 hata leo wakauja wafanywa renouvellement ngabi ni yezi za birabo vanu waheya utapare waheya urenuvele vanu belu kaja tapare esuku belu ya jomba hata pare de kahati ya pare yangu hamale huheya bijoni na abo hiyo hata hiyo yongondo ya renuvele sukubelu ya jwamba hata pare na abode sukubelu ya juenda ya tinze pare ya mkurani ya sima hata ikanzile ili wandu heya utapare wandu tsenga watia shabwa heya mbahindu ya mbao renouvellement banu hata bomwenda likoli kama tujua shizungu doko banu amanzo nuonese banu leo kukana ngabo wenye mbajini hazitendwa ngabo mbaha leo inu wandu wa belu na waje warambie ukana azalika tina ndongo yafanya azali yondo rujoelewa sha ebanu belu de yate pare au serikali ya azali do yate pare do renouveler pare ya mbajini ya rangu moroni hata mpaka fumbuni nazora lezi wandu rielewe eske belu de yatie pare ya rangu moroni hata uenda fumbuni au serikali ya azali do renouveler nganazori wambilo suala hiyo ya mwando suala ya vili wa Komori elimu yele wendo nduna ile wendo izorambao babanu abaho kabatiza mafiti ane dunia ihuwa wanrungwa andupi abahe dunia ngyo mji mzima wanrungwa rambula nao tikanza none sehindi banu tena ili wandu waele wendo bwakomo evanu waheya mru ya rumaezi harumemba jini yafanya zitendo harumemba jini rahana mabdu soifu
ngamjone sababu wano tarehi de inu do hamba Abdu Soifu hakawamba mjomba ulozo harumezi ya azali na yabo avant Abdu Soifu haka ministri wa Johari vanu ye pare ya mzede jezonro ye pare ya rangu moroni hata fumbuni ila hamba rutu nasionali shabanu Abdu Soifu hakabo katuwa Johari hakane ekipma rangu makorani hata waswili chini mwashongo wanji ya pare hardi Abdu Soifu haka initiatori ya harumeze azali hatiye pare ya rangu chini mwashongo hata dembeni izo ndeze pare za ladhimu wandu wareme wandu ifuba shati de rutu nasionali ya rangu moroni hata fumbuni ya kaurenuvelewa ila rangu 72 ye pare ya moroni hata fumbuni rangu 72 irenuvelewa mahaminga hata ijeleo inu rutu nasionali inu ya kaurenuvelewa cha inu kama jatula pare mbajini harumwezi inu fadhali kabelu na mdoele wandu nyimba haza maji mlo karibu na belu mmea uze robo kumeza hanyu mreaje banu ya rambi ya izora bao banu izo duzoro kuhamba ka eske izora mbao ngarambo ndrabo Abdu Soifu ye pare ya rangu hanyuma milima hata wa njia nkurani ya sima Abdu Soifu mreaje banu ya rambi ndrabo ye pare yangu hanyuma milima ya njia nkurani ya sima Abdu Soifu zamani katuwa Johari hardia jerenga domoni hata ya wajia mkurana sima tena Abdu Soifu izo deze pare za ladhimu remwazifuba lewe inwe kabelu ngonzo ya meifuba nende ya pasuwe o msiru wa mkurana sima ya te pare yabo hata iwasuli kanzile hawi iwasuli mvuni mfano ekaleo belu ngonzo ya shangaziwa ya shangaza wandu nende ya tie parent ni mapanga hata isihe bada majila domba mfano hawi isihe na hubi o bandanda weni ili wandu waelewe ukana vanu waheya urenuvele pare waheya utia pare shawe pare ya ladhimu ireme waifuba tinde pare nasionali yangu hamoroni hata fumbuni ilo obligatoire c'est une route nationale mruna jia vanu ya rambi baizo de zitendwa rezita hao Abdu Soifu hakarmwe azali ye pimba kamili inji ya pare izo de zerutu ambao periferique iyo de namna ya ujikaza haruma bavu ya mru mruna jevanu ya heye ya tideye mruna heye vanu ya mbeukana bashari hamba ndrabo izo dizo rutao leo inungo tuishia wandu wandi wabola 10,000 hata majournalisti pare ya moroni wanda mbajini eske banu inu ikautilwa banu belu hakautoposhoni hahe ya te pare inu belu hata parenda hu banu bayishwa belu haba hahende harenge male uheya dijoni ka belu haheya ende dijoni haba hende male honda dijoni hende atapare yo kaja tapare yo hare nouvelle vanu waheya urenuvele pare waheya hutia pare mtitemdori hadaya vanu kamtina bovira wandu embaezi ya zalinu kabati mdujo kaujari kaze vanu harumemba jini hatu narjo mwambia nezi tendo za hanyu izo mafanya harumemba jini halafu riri mwambienu ka izo watende wafanya mjemri ribimise wa muwizani ndujo kaujarambie kabelu ngena ezira hana Abdu Soifu kati azali Abdu Soifu yenda hata yakaupora mjomba ulozo ezi tendo nzamba oba mruna heya mbendrabo na banu kama bandrabo yakawatitabu yabonga mambao azali kaja parofanya wako izo Abdu Soifu yafanya kati azali izo hafanya kana azali hawa ni embajini wano Abdu Soifu haini mrujwe siasa ya henti Abdu Soifu wotibana belu kisiasa parce que belu wewe wimba wanimba tenderende ya rengwa bahi ya hantiwa haini rongo ya jwa basi ado sasa chechwa yo belu waede hamba ukaye haini rongo azali ya jwa mwamba fanya ngujofanya rambira njema
Abdu Swaifu wekado sisa chehitwa kangurongozwani azali. Abdu Swaifu wekado sisa chehitwa. Yabo leo mratijarre mefuba shapare ya rabo ya totirwa ni Belu wafanyo haren velma ni dini mwele sani manuka azali Abdu Swaifu de ave hayo lopitali ya Uziwani waka lopitali bala ya Uziwani na abo yu hata itongesa zenungo hizo wakati hiyo Abdu Swaifu hadungwa dembeni hauka wandu waelewa nai na Abdu Swaifu initiative ya hahe hakaufanya taratibu paske wakati wanda mabula lopitali Uziwani hata wandu washela wa madabdala ya itabia wakati hiyo ija wakati ya hezi azali wakaubula lopitali Abdu Swaifu hafanya ukana ulandi hoyo walolopitali haibua hika ajali yahe 2002 bakabunjilio la azali dembeni abudu wangu ukana ikaujobu kana lebunjilio kana ufanywa Abdu Swaifu yendezahe wanu zimtarehi ngawa joja wandu leo wambe abudu kajafanya rongo shakwa na huonesa hizo walona rohombi walona upeu watu uchukuria yode hali shamru na tujabanu ya jiareleze ukaizora hamba banu ndrabo yode njema mruna toheya banu bahe yambe ukana tsamba ndrabo haukangari aminiu kana ye azali ya kana Abdu Swaifu wafanyi hazitendwa zinji mbajini za kanti rahana habaha habaha wafanyi hahindri habaha Belu njoka ujikaza sababu hindri hata mba upando ya tisali timbasali ya likoli ya ti college ti école primaire ti lycée kabati ti Junaidi ti Belu kwa bati bahanu wafanywa marongo tukayonti harumemba jini kamili mijimango mine na mine na yabo imrua baadi ya Abdu Swaifu harumemba jini yabo iburu isani jerikaze na marehemu Abdul Karimu kazi tendwa ngamzambondro mruna ile wendro ngarambao banu ze kweli kazi tendwa hauka Abdul Karimu hafu marehemu Abdul Karimu hafu hahateli se ya mkurani ya sima harume école primaire ya dembeni haenjeza sali hapo hasibabunda ifanywa sababunda zenjezwa o wandu muwarenga harumaze wana kontra wandrabo wao leo wao wana wa prepare wani Abdul Karimu neze bursu za Abdul Karimu ebanu Belu na Junaidi mfanya harumemba jini leo inungo ono ministre de finance katina discours katina argument za ujeleza ukado tokana lazima voter député wahengo ekari voter député o waziri ngojo baki ebano waziri kaubaki nokotina zitendo uonga ngobaki urende okunganyia abo bahi mafoto ekawo do kambrano me wa ministre ya juhebo tasendo ha SGG ndio adofanya kwezi no bangwe makoshi ngenda ho biro yuketina mana hakabo haini siku Abdurazak wa juhabo tasi yekaende ho ministeri yo juha ende ho biro ha SGG ndio afanya kwezi ranzi nge wakatila hajomba ukana hendo biro ekadomba u ministry yo yuketina mana banu ngaranzo zitendwa na mjebanu murambie ze ngoma fanya mbajini zakanti mrati vumbule pale route nationale ya kaurenovelewa na mrambie ze bursu mazito mbajini nyondo mlaro mbaye zinu maaminane na mrambie ze rongo wanduma wasaidia liquid mfano na mrambie mbarongo mafanya Junaidi ukabo Abdurazaku mbabelu domola we haufunguni na mtorambia haukabelu mbarongo yahe upeu na rohombi wafumbuni wangu wazijua kakabati mwanadamu de nature haruma upeu na rohombi hama belu hato wafumbuni wao hawao yeu wahenga wafumbuni wao yeu wahenga na mtuangalia bwa Komori Belu hakabo hakausitene azali 2016 azali hahundu 80 voix premier tour 2016 80 voix emana azali akaujardi ya njeze
ye puissance fumbuni hamada foshoa hakahende gouverneur harate deuxième tour haimilia Hassan Hamadi amfikiri bala hardi haimilia na Azali shamuono belu zafanya ndi hata fitna hata madafocholo ani hadungwa mbio ye ujwa utafitna ya baki haeche na hiyo de yatongeza wafumbuni watoshida wamkonfirme belu do upewa hene rohombi yahe maana riono wenji vanu ngabo wana wabo wakauhadisi dauna Azali rangu hale watoa maye ngabo belu wato subuti haka aeroport haka presidency Azali hamuzi samananya mfumbuni mwanzani wahe belu hamba kane mruwa haremani AVC bahi Azali hapashia hendo alafu mruwa hendo aeroport ya Azali haone mruwa manu tamba kahuremani AVC hamba dami hamba nda uzise belu bangujio ya nabia hapa mazononese ukana belu haile wakana ekemruwo woti mru mahule wa Abdulaziz wa Omar Tamu duo belu ya mto wade uo parce que haile wa ukana Abdulaziz haka Faransa haja avec mapesa menji hayarumili Azali belu haile wa ukana katodo buli ya Abdulaziz ya virebanu ababahi hende hamta avese yewo mwanadamu mwenza hikma yewo mwanadamu wa roho njema ngampikiruka belu wa umleo belu wa kabati mwanadamu kabati mndu mfumbuni utojua roho mbia ndona torambia rango siku belu wandu sisi urolona mahamengo mine na mitsamo hojuha hatu tohunda belu ngufanyo hazi hospaderi ya mde ndona rambio wandu wafumbuni belu ya watia iho ya wasaidia nabo haini bahanu yatoka chef de projet ndona torambia izo dizo taho zitendwa abangenyi wandu ambajini mbahaza madzi mwantongodo rivumbula mwantimbili mwenje wajua utohenda mwantimbili pare inu parenda hii yatilwa ni belu haubanu belu harenge mapesa daula haja kaute pare ambajini hau hatoa mhono poshoni haya hakafanya pare ya renuvele pare ambajini inu route nationale yondrabo yo lazima ifanyiwa simwambiani wanu kangaranzao belu yafanye pare harumwa mji watopare haende yatenge pare rijeru ambakana yesuko belu ya karmezinu epare inu itengwa hau ngabo yatengwa ilo kanzile hata kartala nende yaiti erione alafu katila jeru amba belu na mwangalie rija ela rifurija hakabo hawai hangara Azali belu hende hauno kana boela rifungujo perse handi sonda MTL zibata belu kana paro kana stabilite e ka hauno manambajini haumru mfumbuni hangeda ina Azali kaja paro ujibiwa wala abi wala belu katujibiwa parce que wala ti belu vanu belu nduna amlabo banu ngamtoreyo banu ndujo kaujarambie ukana ngurengwa busoifu ya mbamise na belu hazitendwa harumaize yezi zabira na vanu wabudu yo mahamfukare wanu nyinyi belu mahaminane na mtuangalia projet ya hemaji ya makorani inu mwele oye no mbaezi inu wandu wahezi wambajini wenda ombio niyo inu initiatori wa hayondo uko yu hata desha tongesa abdusoifu ya fungwa de projet ya hemaji ya mtini machongo voya avance mapesa usoni barua ninge yabo kajafa ide ya entrepreneur vanesha funga abdusoifu de projet ya hemaji ya mtini machongo kabati dossier ya bili yabo izoranzori wonese banu nyiwandu wa belu mwenda mweme ya 0.10 ekaumezi na upeu na rohombi do wandu walona wahimiliezi ya Azali leo sheka zitendwa izo zifanyishi Azali mbajini na banu ti abdusoifu bahi minga mwa njaba njafu kwa Said Hassan njavumbo wadungabo iza hamaza hale izo shabtogo hamba banu huja ima ranzirezi Azali huja zitendwa ndazi dobi Abjunaidi ngujo kaujarambiyo kana yeye hafanya ndongo zinji mbajini ya Ngongwe Rahana Abdul Karim homjakanywa marehemu mguna mrehemu mlaza wajema bani alala na hizo ngaro zijua usonti pia
nduna rambie ye l'hôpital ilo harumwe mpajini hauye elikoli ilo harumwe mpajini haumba bahanu balo msihiri waho waroha wandu wa hezinu wenda wasaidia mbanongo nduna rambie bahata juzi hai corona zekashine watorenga watia malahoni hao wakaurumia dawa na fami zao initiative za hemiji na za association za hemiji ndo akaujidubria shakujaishia Junaidi hakaba ka secretary d'etat kaja to balata mna pake wakashine ya bayar mal hospitalini hauli koli asaidie abo nyinyi ngamjoka ujikaza na mnaje leo yinu ngabo vote ngamjoka unjo mijini hatumrambie hindi mrambie kanyido wa mezi parce que Junaidi na Abdurazak kamtina rogo za urambia Abdurazak embabe ule abo banti leo ebila ya Abdurazak kartu yamba harma ministre haka SGG yabo haka directeur wa planification plan Abdurazak rahaja ja ministre yeze postu wa ruma abo hufanya husaidia ndo mwana mbajini yuda radhimu rizijue na mdora mbia rejua mana bangabo miji mjonji ya mholelo majankudi safara leo imo yodi zora kazari mwene seri baruka wambajini na mrambie argument mrente pare ya herutu nationali bailangila yangu hamoroni hata fumbuni ila hamba rutu nationali mreme ifuba eze pare zindwa jina mreme ifuba harmonrongo zindwa jina ba omwenje usikuwa kamoroni rakana centrali dembeni waka centrali uziwani waka centrali fumbuni Abdou Soif 2004 yedi akaurenga ya relie ya homwenje wangu homoroni hata udo jambajini ya utanganya yonde namna ya ukanaezi Abdou Soif ya Iruma wakati wa hema hamfukare ya Azali yotide ya hema hamfukare ya Belu ya Azali ekanguro ekabelu ngurongo da ina Belu ya ustacheitwa Azali ngujua wandu ya jo wateza shati Abdou Soif akabo wandu waono namna ya urumaezi harumemba jini hatu kataka ushangazi wa leo marehemu Abdul Karimu hakabo riwono dekina Junaidi dekina Abdurazak wao ngabo wandu atawalo mama ambasadi hata leo ngabo wandu wanu mama ambasadi ni marehemu Abdul Karimu walo yabo hata leo ekawa hanti wa yabo shaya Abdul Karimu dia wa hanti kama nakao jamhuri shangaza leo yinu adabi hodembeni mana ulo affaire étrangère tina Abdul Karimu kaja hurenga contrat shahurenge fonctionnaire direct ahuania hunikula matricule direct wa affaire étrangère yabo leo yinu adabi ngo joka ukapre uwanie Junaidi uwanie Abdurazak udiwaze kahuka kurehemu Abdul Karimu bahanu yalala yabo nyi wandu mno na dignité namjo kauri baziza namnaje wandu walo armezi Azali yao pia wa wandu Abdul Karimu ya wanda wadome ya Abdul Karimu shabu ya hafa ya babahi kujomoshele shabanu hizo ranzori mabieni nyondo ambajini na mhunde rongo mwa urambia shatide mbapare ila bale utido joka ushangazwa pare leo tukarna ka ushangazwa pare ni pare ambajini ila itwa rangu 72 rangu moroni hata fumbuni haukaila amba route nationale yabo leo inu na mrambie ndongo zindwa jina za Belu ya fanya na mtohea mrambie shayo haki akanyinyi wananyile mwazalwa jana kamtuje mipaka ya hembajini ministre de finance yo poste nkuu yode mpumo ya he daula ya subuti yambe ukana na mvotie na mrivote depute wa hatu ulo waziri ubaki shaka tuonesa hizo yafanya nizo ya anzima ya ufanya harume babu yabo wo utoto wo bamuo kado to ko waziri ubaki wo waziri ngo baki uhandongo indri hazitendwa hindri na wende zao udo wenda ikasi babu dedanyi hakabane kemrunge waziri hatimia shenga bo Abdurazak bo lo ministre ngo fanyo hindri dele jimbo bahika ngao ministre ya chargé aux affaires familiales chargé des affaires familiales nataka urenga conseiller
yarengezuki wahi wamemperme merde ya conseiller wahi womrulo fanyo hazo o empo hardi hamrenge conseiller yake conseiller wahi na abo tena ngena postu ho empo zuki wahi yabo banu nyima ministri wa charge wa affaires za famille mdoka uja mrambie mrashangaze banu mrambie kasina hezi ngaro njau azali hiji da harongo indri nganyinya rongo indri kati uba muona uba zuza kanza nonese on jini quand il faut faire attention parce que ngamwamioni situation ilomba jini leo wakati wa ukamrema mabeye uja wakati lazima mholelwa majankudi uja ndunende angalie situation ilona belu haba harme itahidi ndunende yangalie situation ilona belu harme itahidi kwenda domba ndabudo wito ka vote bwana bai belu ya domba ukana bai shwandu kwa javoti yesu ngardo maîtrise seni ya ngamtamte nkodo na mruna usime cette fois ci mruna usime nkodo yanzo aitie zenongo belu afanya harume domba ngojo ka usubuti wende domba ndo damo azali hende suku ya kautamie pare ya mbajini fumbuni adungane directeur général wa BAD halafu wande wakazali bwela saya shabelu hajabo yanzao alibwana ya votewa hajabo organize tena juzi pijani hari wande wakaukaza bwela saa ili ya tohundra ya remfia ya njie ya domba na banu wadomba kwa jadiwaza hizo bobelu wazirende domba tena wadomba kwa jadiwaza ngwa unashainudia na wakati wadomba walazimu mdive nda habaha wakati walazimu domba mdiviye hoso ni mwabelu nda habaha belu ngenga difficulty bayu sho hende hata haungua emru kawa hende ya njia hata anu mama notable ya waungue wakembidi mbili harume domba no ili ya tohundra wandu ya ni wadoa badimili no ili wakendaye yabo belu ngojo kaujaurisha ngazenda hu nuna rambie wazee wakavo Said Hassan wa Said Hashimu zeo Martamu zeo wandu wao pia ije Abdul Soifu ije marehemu Abdul Karimu hata idi nadhamu ya tona rongo ya renda shakwaja paronjia kwa fitna harume notabilite watsambaze notabilite ukati belu notabilite ambajini rende hama fungu sababu belu hende harenge bwana tuo mfumbuni ngwanzo ikihariba la ola notable ngurongolo mbajini usfamadi wa umri holola he ada habiri dirishani wandu ko tujua roto la muhabota si wandu ambo kanange mdumbaba notable wanzo ujikazo kahari notable hasia bo hende harenge ahulumbe haibe hafumvu harumo mji ya lola mvuni yembende amba ihibwa wono tablu ujikazo ulo marengo eni azalia mbalia wa harme mabavu ne masiwa ende rongoa hende have hambe haruma fumvu wandu zemdu mshahe mvuni hende yambo embe inu ihibwa ibanu no tablu do hibambe do hulambe hibwa wosomadi ho fumbuni waudo na mwari wa belu wetimru hata fumbuni ulo na famii wanduko tuje hangu handa hubi weitide kinonye fumbuni shazinu zibu hiza bure bahi za wandu 1 kilo pesa ili wate wandu wate majimbingazi le domo la weha na indini ne batani chawetimru hata ulo na asili ya famii mndo narambie asili ya famii babano haindi mndu ngena asili yahe ngena enya ya belu ndai fumbuni enya ya belu ndai ti famii tina saba tibanongo chikayonti belu katina hata marongo ya yale niyo mbajini ukati upeu na rohombi haini mwana mbajini yanzo ya perse ya belu ya mkase woiti de mru kawa ngabo wandu wanjiabo wanomewa ikawa hata watole wa dekre belu kaja participe kaja touzisiwa hata shale omo timbili belu mbaba dumula weha wenge na rongwendi mru masubuti ya mru dhamana wa daula ya rongo ya lona gomana ya daula nkuu yambe ukana mimi ntina rongo haini rongo azalia johamba nifanyeni notofanya reka njema na tinzi homuri wo mru mzankili wo mrulo na hikma wo mrulo na haya halafu le wayinu ngoju parsa mbahaza mazi wakenti wado sibuti wamba ukana hari belu hari ngabo tulo pare ngabo pano soleri zitohenda
inu malabangu handa zona kanzani mwani sene bang cette fois-ci mruna subute njo mijini hatu muone ngamjo holelo majankudi wallahi ngawajo pula zononde ngawajo pula zononde banu lewo ino eze votizinu ngazjo kaza ngazjo birandro auzi vire nayi haubandwa pulane zononde ikendo mwiso wa hemba ezinu na hiyo angari parao tizamba juzi hata ima opoza ranyi mwenda harumaze voti ranyi mwatwenda harumaze voti ngeladhimu mtuli hata wajiri nkodo harumaze voti zinu ikedo mwiso hemba ezinu ndo wakati waladhimu wandwa watie balbala sikona haramu wanu zemba hazamazi zinu zitarengente hatu mateka ngofanyozi wanzao hasibabu intérêt personnel ekanga sermo au niveau national de il marufu de vumbulo ekanga sermo bavu ya ngongwe ekanga sermo bavu ya ngongwe hawo mbavu ya bajini de pare ya muhamoroni hata fumbuni ngabo wandu wasubuti wabekana mguna jailie wahundre mru hamabelu armwe bavu ya hao na mguna mpone sharini mtojorenga shetani muitoma mwe bavu ya hanyu imrende nganjwa armwe madabili deze voti zijao ngami harmwe ngongwe mana selone ze renseignement loni zoba harmwe ngongwe ngabo makandida wararo mu député selone ze renseignement loni zo abo ngabo mzimba ngabo Juma Said Abdalla ya Milwan Abdul Saif hatia ngabo Dini Ibrahima wa SRC wanu mbahazi nurzamba bana mrunaje banu yarjerinke argument namna serse wajo kaubiraje harmemba jini ya ngongwe mrunaje banu yareonese zenkalizi za hao wajo kauvote waje mbajini ya ngongwe mrunato jabanu yarinike ani analyse ya ukae bavu ya ngongwe haruma 19 village electoral anawodo mahala ikao mrungu yelewa kangabo mchindano wa voti harumwe ngongwe abode harumwe ngongwe ni amahame na tuangalia ye namna je dini nga wakati wa samrungu juziso wende watilwa balbala harumwe serse wanu ngo hawa ngo tongo jimana harumwe ze voti zinu ye serse yanyisi hata haukanga bwandu watujibwa ne makandida wabeho harumwe mabavu ngabo wende watilwa mpango ukana nganza we kandida yatoe 50% ya he kampanye yemru jadini ho panda ya tokana hazi ya shida ya hunda kajakana hazi ya mshahara wa mil euro ya jaya mwangondo depite yesumplia wahe katina hata mbadhomana yedini ho panda ngujo kaufanya kampanye je izoko elinga bo ministre de finance shawuka jambo arenge kesi ya daula ya jaya dorumili ya madepite shanga mwanzo nuonese kana eko elibu wa kumori nuongongwe mbajini ya juu ya hatu mzimbange kandida ila leo mwaye Abdul Soifu hajawe hajuma Said Abdalla ngona Abdul Soifu ngene puissance ya harumwe ngongwe quelque soit halafu ije kwelo wandu wao izo fulombe mbili zokaure mana matumbu ya harumwe nkunu halafu dini ho panda wa SRC ekweli SRC banu wajipanga kweli wende wahunde voti ngongwe na mtorambia eske banu kweli SRC wajipanga wende watahe voti ngongwe haukaya ekakweli SRC ngwatahoze voti za ngongwe zibire wahunde kwa jajorenga dini wambe mtuone ya dini mruna ele wendro dini hamerite wakati wa heuja haka directeur de cabinet wa ministère de l'intérieur wa Juma Said Abdalla Juma Said Abdalla chef wa ngwendo leo daina dini haka harumwe mouvement ya mzimba ye Paris wa de initiateur haja mzimba toinge kandida eba hedini hende haba hende depite wa SRC
shamtuo na ye namna dini ya joka uhunda nzia ya bire na abongar jua okana buwakomo ngabo wandu wa SRC walona post nkuu wamba jini ya ngongwe watu uhimilia dini muoni yabo mru jadini ngarjua okana hapo hamu mji mtukufu wa Panda yabo o mahala dini ya ladhimu ya remfia yuhouziwani parce que ngasina 4 grandes villes harumwe ngongwe dembeni uziwani nkurani ya sima tini mwashongo yabona rambe ka dembeni mzimba ngurirengo mfano iangaliene za Yesu mplia wa no mahala ya unjilie Juma Said Abdallah nguhunro mbavi dembeni haunguhunro dembeni parce que ngenaze ile fumfula dembeni haya yachanganye na tini mwashongo Abdul Soifu mana Abdul Soifu de motori ulona Juma Said Abdallah harumweze vote zinu yabo Abdi Juma tena nguhunro wandu wa Orange wa mwimilie wandu wa CRC harumwe ngongwe kamrenge uziwani itoswiri tena parce que kauziwani wabuli wa mare havoti za kweli ngamjuokana wajua ushinda do wandu lele jua parce que wele jua rantu jua wahima le jua la uziwani haukailolo jinjiro wala kuundro harumwe ngongwe hatu njamba ndukama naonda Abdurazak kanaonda renga kiesi alihanso hahe shaminga mwa amiharuma analyze ye kandida wa CRC ngujo kaubira namna jengongwe na abo hasa hatu abo hari ni mzimba na kandida wa Abdul umla hata kabatin kalizi manu leo haya ziko hasihi komori hardende hasinye pakti ya he opposition ini Abdul Soif elo rais yabo ziko tena nguhimilo Juma Said Abdallah yabo dembeni Juma Said Abdallah na ziko ngwadiwa ware mene masumbwi kisiasa na mzimba haya yabo ziko bahinge namba za wandu wa hahe ngina wandu wa hahe umijini mkini namna dini wajoka ubira namna je namna dini mgongwe dini katina mwaye personnel kajakana postu ya kanti rasmi ya ukanangena aunjila mapesa yemba ministry wo haina hali walo wizi harumenti ya hatu emba za ministry zinu za renouveau ya nrabo ministry ya fanya katrumwa ngujo kaushinda ya 140 million ya itowe yambe ukananga enda arma kampanye bodini parce que yende solution na yabo muoni tena ngari amini ukana badi hatanga bo hata Junaidi katida korne kandidaturi ya dini kwa na uparozi benwa jokiri Junaidi endo mabunjilioni shenrongoti ndiyo enrongoti do presence ya mabunjilioni aboti Junaidi haeche hata Bakari woi depute wa SRC ulio hasahadi handi maruladi izonga rizijuao ngabu makombe wa SRC wa daraja za haju wanisopara wandu wangongwe wambia ke kandida tidini yendo Allahu alam shaizo na nzoni wanese dini ngujo kaubirana mnaje mnaje harambi namna dini parce que banu dini hajovira yenge bala watende Junaidi Bakari do emba ministry inu ilio wafanya mbandrongo harumwe bavu ngwajo kaulibwa hazitendwa wala marehemu Abdul Karimu yemana ya vote wa depute tiro toka hari haka ministry hafanya alliance na Abdul Soifu harenge sumplia nkurana sima sumplia Abdul Soifu diamnika depute mof hardi Abdul Karimu hafanya zitendwa harumemba jini ava ya ujavotewa imruja ministry Abdurazak ya kautahende depute ya mwaka kutuhenda Junaidi ya mwaka kutuhenda hardiwa help ministry ya propose ya propose directeur de cabinet wahe ya torengwa shayarengwa mrajina ya uomrulo na mvubu wa Komori uomrulo na mvubu wa ngongwe wasawajishindi hauka ministry ikangabo voti za madepite ye ministri wa heba vuila do ujere hamaleo
ministre affaires étrangères ngondo wa mahame ngondo ya hunde katusha hajompoze tuo ngwendo umuri ma ministri wenji mirwadi yabo yonde yone sao kana ngo unaezi haungwamba onrongo woishiliwa Sha Abdurazak kautahwede depite uharaziziwa Junaidi hendo tahayede haraziziwa halafu jam hube directeur de cabinet waho ya henda mrumra jina yabo yo puissance yabo yo mvu yabo mrulo na rongo yabo wao watendani kwa tina hata shawiri hatemba depite inu iliyo Bakari hawai hapostile hardi haretire haukawa kawane wakautahwende warengwa mzima shahaelewa situation harejeidi ngoni habulo mpira Shabakari katupanya hazi ya ukadinia hundre na banu leo inu sido handa dini ya joka usakrifelwa ngarizesheleze za obanu hauko wakati ya heze voti za bira za madepite 2019 ye oma opoza pia harume mabavu wadaza wasiuha harume ngongwe kabati ya ishi Abdu Saifu ya rongoa kabati ya ishi Mzimba ya rongoa kabati ya ishi Sidi ya rongoa mkanetere hanyiche vahe dini wakati depute Zubeiri washidimani kwa deulo kandida tena depute Zubeiri hakawanda washidimani wakati 2019 hakana ye secretariat general adjoint wa he gouvernement hakau haihanti hende depute dini wo yulo depute lelo dini hende ha confirmewa secrétaire général adjoint wa he gouvernement par intérim bahi holiho ya ukajuneidi wafanye taratibu holiho Abdurazak haka directeur wa planification plan yo décret ikaubidi wafanye taratibu dini wo ya député ya confirmewa par décret ya le secrétariat adjoint au gouvernement wende watia fitna yabo hata Abdurazak ya irenga halafu Abdurazak ya irenga dini hardi hairanti yabo dini ngena inudia ngabo wandu wenji wa dini walona inudia weske banu dini kaja kaurdia jerengwa banu yakazo haruma jahazi yardia ya sacrifielwa hakamtuone namna dini yajo kawira na roho haruma ngongwe na rede haruma ya mahame namna jemba ministry ya affaires étrangères inu ijo kawushinda karihila namna je na siri wonoze votiza vira rionoze voti za vira hena mna mahame wako voti mmono hateza juzi mama duhamba katutaha voti nabo yamba katutaha voti shambeni kajalwani puhu mbeni Burhani haja premier ila hamba consigne hamsitene Burhani officieuse shabo juha bakatutaha voti yorte ya dalwa shayonde namna ya uonesa ufahari ya mjimri azaliwa nebavu yabo Mamadu ngujordia towe namna ya strategy karihila ya vire na banu ze fodizo na hamba banu hatea mahame safar ngabojo pula zononde parce que kabatu wandu wajoja jitole wende mo birondo wa voti wajiwa ishi resultat ba yabo ngabojo pula zononde watoto wajoka mo biro na wakema suja watufanye mchezo parce que yabo ngabojoka na munjuse harmu ya mahame tena mtiwa kritiki akakarihila haka hamba katutaha voti juzi leo hamba ngwendo yo hasahende hata candidature yabo ngamu amini kana namna je emba ministry yinu ya affaires étrangères zitendwa hindi wafanya harmu ya mahame wajoka huja wambe ukana ngubiro alikarani rangu 2016 ulo yabo ndrongo namna je ukoshi uparo hunda tabiro dawana ani alikarani Shatir Mohamed na Shatir na ministre Shatir na Mzabudu wa Muhammad Shafiu wandu wao pia nganyi yabo rango mandoni bala hata leo kamjaporo shida maperse mbeni yena mnaje mahame mjokani inu den kodo ya mwiso na banu wa Komori nganzo muyelewe ze voti zinu zinde zendo za confirme parti huu ya renge usukani wa henti ya keraisi wa daula na sisi wa Komori karjazoe ya monarshi ufaume woka ujaheya
wakamriafe yani ararifishe mwana pouvoir harumentia hatu izo mali Abdalla hendo fanya no hema zarifu ne namne ntia hatu nezedua no wakomori wadonesa kaja shinda ya Perse na Swift mwanae hende hata akara makamu rais vice president à l'assemblée no kaja shinda mwanae kaja shinda ya Perse madabdala ebo wakomori ngamba komodani mbulie ze voti zinu zendeza confirme Fatihu ya renge pouvoir ya kiraisi wa daula au wakomori ngamdunga we haba no waloma opoza wataze kandidaturi zinu wende watie muharubatu yabo msoma bareni yabo mtaitiso ezinu ende zayo yeutaho ufaume abona bulieze voti zinu yeutukiwa na ufaume ne utukiwa ne ezi ya azali lazimu yafanyiza ufanya ranyi mwenda uharuma voti nyima opoza ranyi mtohenda nganzo wakati ya lazimu mpange strategy ya ukaze voti zinu zijao zinu zikede za mwiso nemba ezinu na yoke tutahama kalima bahi nganzo strategy twafu wana haramuanu pasuke wakomori wanu singarudu hamba rambe hata shabanu wakoza ondanyi nyimloko mori haina hali namna je wakomori mdoka ubulia Fatihu yende ya kiraisi wa daula baisho angarijua ule fukuo lilio haruma yemba hezi inu na yende okazio lazimu ya hezi opoza warenge okazio inu dabuka hata le fukuo ngilo ngabo wandu walu haruma yemba hezi inu watu d'accord nemba na Fatihu kaharia ya jatende enti hatu na mtuangalia kwa Komoro harumaze voti za madepite zinu mruja Mzabudu Mohamed Shafiu mruja Msaidi parti yahe mruja Jai Hamada Shafi mruja Sarkozy bahi watutulo jamare bahi watwa bahi msaidie Hawaii hakautaha mrajina deende depite haonoka kazi tinzi ya Uvira Bakari Mvulanado wendo harumembude na mtorambie mba gouverneur inu ya Ibrahim Mzee inu propozendo ya lo ministre propose ani watotutulo jamare bahi zinu mbaha kwa tina dignité watobaki wahi warwemi hono amade masera panda watorowemi je masera ya homba jini an yabo ngaronzuru wone sebanuka mnaje mruja depute umuri ya joka ujaya hunre ya shida na Mwinyi Baraka habe hamru shanga amine kama Mwinyi Baraka kweli hube hakandida ngombeho hadzina la haho namnaje umuri ya joka Uvira na umuri mana ya kadepite ya vote wa depute Mwinyi Baraka wanu umuri katina popularite ya umuri ya mtu wa Faransa ya mrenda Hindu ya mtu marengo ni Mwinyi Baraka leo to ingondo depute Mwinyi Baraka hambe ha depute wanu hatemba u ministrinu na do shukuri ya Mwinyi baima na umuri ya lo mru Mwinyi Baraka nduna rambi ya strategy hindi umuri ya joka ufanya na abontu jini ngiwe kote ya umuri na umuri na Mwinyi Baraka woti hama Metre Mahamudu Mwinyi Baraka woti hama Ufamadi Bwana Mwinyi Baraka woti hama Baruani Mwinyi Baraka womrulo na fief ya hahe harumai tanra jimla ya borete kote za hei tanrazo mbili Mwinyi Baraka nge na mizi yorti hadalane hanu Mwinyi Baraka imana ya kwa usubuti hama ngondo haruma voti dabu ya amini ukana nge na fief no wasaya imana watoto hawande haruma voti dabor mruja Mwinyi Baraka uoranzi hajoshindana Mwinyi Baraka hajoshindana na Ufamadi Bwana harume bambao parce que manu Ufamadi Bwana haba hakati na fiefu yahe yoirengwa ni Danieli shantu ngo uonesa uka depute umuri ngujo kaubiraje haruma hamamvu ija haruma kote inu ya hetandra ya tena idarusi wo imru millionnaire parce que nge directeur ranzo wakati wa Ikililu haja hatolo kajapanya tame mwa harejeziwa hadi anja harume serse wanda wala makabwema uidarusi ho tanda mjini wanda wala makabwema ilale mwaye weimri kao ngam amini ukana baisho serikali kwa jamwambia kangarufa ngomnikaomba hindu
ngujo shinda ya hundi heba ishwa miliari ya rumie haukaye e bwana woi idarusi o chanda mjini uimri atia pare ya robe hata hoda honi hahe mapesa daula haya sankada ndondo ya heze pare harenge pare chanda mjini bala faye chanda mjini bala hakawitia yuende mironti wanruwa ile wakaila ikahonda mironti na bala ile strategy wala hulandi hoya kauwa he nyumba ya hahe hakautaha ya terobe ondo hahe ye beton ya he nyumba ya hahe ikaudo bondwa ni kulaki wala maturki wadoka balontsini ma olise opisti hula ikaudo bondwa hula yetula magarini yejaye holelo harmo nyumba ya hahe idarusi ilale mwaye baishwa ka jankilo mbayindo na serikali ngujo hundi hana mwaye shanga bomba iza wandu wa madepite rutuona hata namna ya ushinda wa perse na rutuangalia hama shatwa rahantu jua ya mndu ushida na depite shatwa shashatwa ngujo ka ushinda na ngujo ka ngena hindi tujua wandu wa shida naona kanza nuonesa example kana situation yinu heze vote zinu bwa Komori ngeladhimu hata zonode zipulwa hato watoto wa mijini wanu wako ujaza ngeladhimu wapuli waneze nyumba mojini hao safara leo waelewe kaizo warenda ngwa hundao correction parce que banu kakaba jabu haina mna kazafanya namna yinu kazi ngatujo kontinye hewa Komori na ikezinde ze vote za mwiso za hezi azalinu hao mwende mwabulie hezi amba hezi inu irdire nuvelewa tena fatihu yende ya kiraisi wa daula parce que rimwambiani ukawa vanu azali ompira yalo nuo do ukana ze voti zinu hadokana suspense ya ukana ya pashie avant les élections au uno hambano hamanipilewa ne mwana ne mrumshe haukondao vanu hato wandu walu harumeyezi ngwa manipile ufatihu na mdadzahahe ili wa manipile mbaba hao skezi lamba hapia kabatejo subuti ya hibile azali ya mrogoze ya mwambia tijau woto sisa zitwa abo izo namna ya kaufanya namnaje azali hasa hundo l'hôpital rimkonfirmea ni banu ranzie zentuzabira uka azali ele banguzila hahe ngali nona o mafura haku hele joto lilo Komori juziba nyimba mvua abo havuku parce que mrulo na diabete ye paso habahanu woka uziro hobona hafanya ze recherche za hahe yafanya taratibu zonti pia ili ende haruma l'hôpital yende angalie le banguzi haparaze rezo za he Arabia Sauditi hambati ndiho haparaze rezo za he Maroku hahunruto l'hôpital shini Maulana hafanya za kufanya pia Maulana Sharifu hamtaishe l'hôpital azali habaha ze playaloni zo ne manipulation ya he mwana ne mrumshe do ukawa reseze voti wende wafanye maguia hao mwana yatakadhibishiwa ya nkilo uraisi wa daula par interim mbaba ya rohe parce que azali ye traitement ya heke na ufanya ntini mwakati mwa shini yaboze taratibu za zonti pia do ukaye mrumshe parce que wanu walo wa zero de mrumshe ne mwana do wa manipile mwana sako mbara mwana mwanzo taratibu ya rengeo yani arifichiwe hezi na yinu ti ufaume wa Komori ngambula ze voti zinu zendeza vire halafu ije maudu wordokana monarshi fatihu bahe ya jarange yanke mwanahe ngari aminiu ukangabu wandu walo harume hezi watu ujibwane zenongo hizo ngari duwao ngari aminiu tena ngari aminiu ukana kazi na ubira kamwa benzi shaizo la kahanzari wonese wa Komori kaze voti zinu azali ngubaki hasa hunde l'hôpital hapanga mipango pia ngubuloze voti zibire ngujupashia ende shini kana ufanya hontini mwakati mwa ushashi yabujo kirata iremesi mwa shao ushashi katumwa selone mametse hizo wamwambia habunga baondu wajwamba ezinu huzi julanda hubi na zililo utido handa nzamba ho tizamba sha vanu rotodo hamba zinra senyma habonge hizo rakahanzari wonese ze plaza azali nguna jaile zire jaidi ngoni nguna jaili hata ze voti zinzi hezarelo babu heshanji maharumenti hatu barilemewa shaizo rakahanzari mwambie ni bwa komo amfikiro kwa wakati daunu wakati wa ukana babu heranjima babu muharubati harumenti dabaha ze voti zinu
na minga muamini ukana rawanu ma opoza wamba ngwanda haruma ze voti rawanu wamba kwa tutaha voti ngamu amini ukana ze disposition ngas dorengwa namna ya ukana nti hatu iroho ya umihononi mwe mafujari wanu kamgwa benze Mwenyezi Mungu narekezi joka na hairi din rejeze banu rahani jatimizi wanyima humonjia kana usikwa lelo sabili za tasi wadangu habatima harmwe umji wa Dar es Salaam hunu Tanzania tizamba bano komunike abinga mrejezo maana uwo mswiba wa hoa Islamu nwandu pia nti ya Tanzania nti karibu na si haku rulona damu mrulona mru mkomori hunu mwananya na mpare ya mtunde paske ye batima hiyo ya 10 etage danguha ngabo kabati bila ya ujua ka fulani au fulani shangabo wenji wa hafa ngabo wenji wa koza harmwe batima hiyo ijo kanjema ye ulona mru hunu Tanzania mpare ya juwe nduzahe mwanzani ya tunde haukayo mengoni mweze liye wa komori wa ko frekante haku wa mahali batima hiyo ya danguha abunge yo dezo kanzani zirejeze bantu zamba mwadoni sana kaandise video tikanzani profite tena ukana batima hiyo idanguha wa komori wa nduwenji njaba wakamkomori ntina uhakika sha wa nduwenji kiasa utosha wahafa waranganyiha au kayo nyumba ya danguha ya 10 etage yabo ngabo wandu wakaubiro monziani wende muhazini sabili za tasi ngabo zenamna zonti pia za ukana jomkiniha Mwenyezi Mungu na jailie keka bati mkomori yabo sha mkomori nge mwinji Tanzania mkomori ye ujua huu ka Tanzania kakabati mduzi jua ngabo siwa sahamada borlo hunu sikardo frekante ya mamira wa komori walio hau harumu wa komori sha ikawajibu ribehe komunike ya ulo nanduzahe hunu ya mpare ya tunde ya juwe haukayo de mengoni mwe miraya wa komori wako frekante haku wako frekante yoro bahara kazare behe message Mwenyezi Mungu mjorinkeza hairi Mwenyezi Mungu ajaile karme ajali ya fanyisha harmo nyumba hiyo kabati mkomori yabo Mwenyezi Mungu yarehemu wa hafa yabo kamgwa benze Mwenyezi Mungu yarinike imani na usalama kamgwa benze ngardo wona na tena wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh